Thutha wa thiku ithano cia kurutana na gwikuanira hari ukungia wara undu umwe na uthondeki wa oda cia igoti cia maigirira, mwihoko wa kunina ndugamano gatagati ka ene matatu na thirikari ya kaunti ya Nakuru ndunagia na umithio ta uria matanya mauma thutha wa mucirithania wa igoti rinene ria Nakuru Benjamin Limo kuga mwerekera ukaheanwo thutha wa thiku kenda. Given as a date on the 27th of November. Akiharia nja wa igoti ria Nakuru, wakiri wa ene ngaari cia ukui wa muingi David Mung'eri augite matire na undu ungi wa gwika otiga gweterera muthi ucio indi kiriga kiria kiriho ihinda-ini riri kiri ni oda iriku ikurumirirwo gukinyiria hindi iyo. Among those orders, the two orders, one of them is talking about coming back to town, another one does not have that prayer. So now you see it is left for the parties to interpret. Maya magithiaga na mbere igoti-ini ria Nakuru kuma na mbitika na nditimurano tauni-ini ya Nakuru gatagati ka maabitha borithi na ene ngaari cia ukui wa muingi thutha wao gucokia ngaari ciao thitĩnji-ini iria iri gatagati ga tauni. Maabitha borithi mauma na ihinda iritu ria kugiriria ngaari ici kuingirio tauni, ene ngaari nao makionekana kuhuthira hinya mukiruku amu meguikagiria maabitha borithi mahiga nyuguto, undu uria utindikiriirie borithi kuhuthira riera ria kuruta maithori niguo kuhurunja ene ngaari ici guku sako iria ibandiko ciao cinyitirwo magitanywo kwandikithia ndumiriri na borithi. Na tumechoka, enough is enough. Hii town lazima turudi. Tumezaliwa kwa hii town na tutaishi kwa hii town. Napenda sipende. Kama nataka kutuua atulie kwa hii town. Hivyo ndo tumeamua. Aria twaraniirie nao ni mateteti itua ria gavana Kinyanjui ria kumahamurithia kuma tauni gatagati magicakaya kuhaguka kwa wonjoria thiini wa tauni ya Nakuru undu umwe na wagi wa motungata mabata thitĩnji-ini iria mathamĩirio. Kwenye tulipelekwa ni kama mtu alipeleka watu wakufie kwenye walitupeleka karibu na mochari. Hapo kukinyesha tunanyesha yako kama mabuzi. Kukianza kunyesha mahali yote inapotea. Sisi tunanyesha yako kama tumesimama tu hivi. Honge cia uthuthuria ni ciambikite uthuthuria wa oda igiri cia igoti na iria ciihiriirie Ndugamano gatagati ka miena ino iri. Oda ya ene matatu ikionania ati mabatii gucokereria thitĩnji-ini ya tauni undu uria utari oda-ini ya thirikari ya Nakuru. Kazi tunafanyaga huku tumekaa kama machokora huku. Li kama tulikukosea hapa Nakuru, tungekuomba na utusikie, utusamehe. Ngiribotera Kameme TV kuma tauni ya Nakuru, ndetwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.